Olmağım, rahmetullah, hürmetullah. Hadişe, isen mi Hadişe? Hayırlı gün. Onu aptal görmegen, rahmetullah, hürmetullah biç. İndi, Hadişe, nigasın indi min bit baş tugil. Hadişe, rahmet yavru. Hadişe, yori. Abid kaçı yılgaş, birgeleşip şeyler işlerimiz. Hadişe. Hadişe? Durup dur hele. Şaşını mamaya düşür mamaya. Düşür diyeydim, düşür. Hani şulay, ortalığından şaşını kovardım yiver. Kovardı, kubrak. Ay yola şu, bunu şiver, bunu bide. Yorar indi. Hadişe. Oşu tramvayları. Tegarep yatıp yemgine birgenderin kurhem yararını. Abına tıralımız bilen marşrutkaları. Sesrep güne gitsen. Sunlamadın bitinde, Fayagül sunlamadın. Uğlama hani, şu hatlık sattım. Hatta ülken boğazıma gitti. Sina şavu hazır faydalı. Niye? Niye? Hatan kızının bile 60 santimetre bulurga tiyiş. Kızlar bitul. Kızlar. Senin kızlardan niye oranın kem? Ayttıma. Bana şu herge korap, oşığamda min. Neyse kilme, bana şunda herge utrahıgız. Herge korap, min sovam. Fayagül, 19 yaşım bulsaydı, ben senin ortadan tuktamışa şabar edim. Ayttıma. Ooo! Yanı tufli olgansın bir. Bana şu yanı tufli bitindi. Ayaklarımda kırıp orttırı bitirdi. No, senin ayakların bitindi. Ayaklar bitindi. Takarnistanukta. Tuttu güreşlegen kübük bit ayakları. Kulminati gibi bitirahin bit. Kilmanda. Işkırım. Bana şu yerine tükür. Puh. Ey Allah kayıp. Min bir tezi veren havlukta haraşırganı tutturam. Havma hıgıp. İsen mi Fayagül, isen mi? Havma hıgıp Fayagül apay. Всем привет. Привет. Mına bizden kızımız Razali'de gelip girdi. İşiginde Allah'a şükür, yavruga iğrendi Allah'a şükür. İşigin yapıp durganıydı. Kulumdağı yüzüğümün ismi Razaliya. Şul Razaliya'nı kurgeç, yüreğim sikriye. Razaliya. Bir söz var Ali Turali. Niye? Senin mehabet ülkesinde hallerin nişik. Все окей. Sürtme. Niye? Sürtme bir otna uyu olmayayım da hazır. Kızlar. 19 yaşım bulsa şu Razaliya'nı üzüme gene karatırdım. Болайды, хизгегіне қарап отырады бетінде. Рахметулла бабай. Git lan di babay, onun di sözler. Babay. Babay demek mi? Kortaytağın bir Yigit. Babay. Привет всем. Привет. С утра пораньше тығынған анау сволочь. Зараза. Привязался ведь там мне. С утра пораньше нажрался, башкутса, не могла ли он? Тығынған бұлайынды. Сен когда говоришь, всегда истинно говоришь, всегда правильно говоришь. Привет, жених. Привет. Bir oraqqa esmagan yigitni qusoqlab olirga qarag hali. Ayda. Ой. Ладно, иди. Нина Васильевна, как спали? Бик
якшы. Бик якшы. Шекспира читали мы? А что? О, как что? Там Отелло говорит своей жене гениальные слова. Молилась ли ты на ночь Дездемона? И что? Что? Задушил он ее. Ой, Господи! Причем я-то? А при том, улыбаться надо, Нина Васильевна. Улыбка делает женщину прекрасной. Вот и улыбайтесь. А почему вы со мной русса сөйлешәһегез? Мин бит башкортса өйрәнәм. Вот, например, мин һине яратам, приходи к воротам. Килем. Капиталистик хезмәт, кырыдарына, алдынгыларына, алкынлы сәлам. İşekini yavale. Ябам. Әйінді, менің ен кетегіме. Yakın kilme. Selamın oldum bittiğinde. Yakını selam, yen кетегіме. Yakın kilme diyeydim. Selamın oldum bittiğinde. Ya indi. Baştan ilesin. Bu saklamahan başımda ben. Bileş bu yaxşırak bulur ini. Niye? Ağızga ses girmez ini. Oydan uttun. Ya dur kusakla Gülsürem'di. Kuşakladım. Uldur. Utırdım. Hazır işle. Есть işlerge. Kızlar. İşitmeyim. Kimnin şiratı? Ha? Razal senin şirat tugul mı? Yok, men kesagina Yervanim. Bugün Nina Vasilyevnaniki. Нина Васильевна, начинай. Я не умею мурлыкать. Bilmeyim. Başla indi başla. Ben bilmeyim. Нет настроения. А у меня нет настроения. А у кого есть сегодня хорошее настроение? А? Это у меня хорошее настроение. Hatta beygilerim kile. Ey takmağında. Kapka tübünde durasın, nişke bilin bögesin hatirem, nişke bilin bögesin hatirem, nişke billerini bögüp, kimle kızıktırasın hatirem, Tukta indi, tukta. Ay ödevimden gelsin ha. А у нас, Рахматуллах Хурматуллович, как будто настоящий артист. Я не артист, Ниночка, я не артист. Я атеш в курятнике. Кукареку! Ey, portetes! Portetes. O'zingizda yosh tug'ilingda. Amin. Sen? Ayi. Sen вообще слышь, цыпленок. Эх, блин, мынау компьютері осылмайда бахан. Осылмайда қоя қыздар, компьютерім ішлемей. Рахмет не, қорали компьютерімді. Ескі компьютер кетіріп берзелер да. Рахмет дейін. Бірі қорали компьютерімді. Рахмет дейін. Сен арысың. Қорап қына береді. Senin kompüterin ömür boyunca şu kaşelene. Koymayın. Nerede var? Ya, ona bir işleme, bozulmayın. Taraftan time. Ona bir ona. Kızlar. Hadi işlegense bir seyisi bulayık. Hadi. Haydi seyisi bulayık. Onun kompüterla uyuna okşagan kirilene. Değil mi? Tavuşlarına gösterleşmegi.
mesele bilmez mi? O telefonla heleşe. Şeker yok, şeker seni sevdim. Kabarıydı, asılmaydı. Gülsüne! Ev. Gidelim o daşlayı bit kompüteri. Kayda. Yürüyü bula mit oldu, yürüyü bula. Victor! Erleşmek zinde. Gel. Şeyini tutup koyma olsun ben. Ne? Paralı. Ne bitti? Allah! Kızlara sınavda kompütürmüşler de bu ha. Ey Allah! Rahmetullahi nişan hadrata sınavda. Eydeli seni sevin. Eyde. Kıtıklama. Eyde. Yapma. Eyde kızlar! Saya nişan hadrata saya hava kadar. Bir öyle şey. Eyde. Rahmet. Hayırlı irte. İrta tuğulunda Nursi'den mübarek onu. İrta bitinde o eskatiklim gına bula. Yemeğet. Oh korak zali Nursi'den mübarek onu. Yanı kofta algansız iken. Şu tiklim kilişe. Kızlar korak zali kutlu bulsun. Nursi'den mübarek onu. Min hezge kiyim kutlatırga inmenim. İrtege bilehegid mi yemeğet. Atçot edir bulurga tiyeş. Şef aşıktıra. Atçotan işler ben. Oksahan kupulap tüleheler. Yok. Akıllım. Ort bakit okşada mı ne? Kızlar, bakit okşada mı ne? Bakit okşada tugel. Bakit bitul. Bizden baş buğalterimiz Nursi'den mübarekimin isterliğinde. Yoray. Rahmetullah Hırbatulloviç kvartalne atçotta yetip gile ölgürehegid mi? Ülgürabis Nursi'den mübarekimin. Ülgürabis. Ha, bu kız koyda. O telefondan hüleşe, любовные проблемы. Nesi gindi olay? İş vakitinde. Havmağıt Nursi'den mübarek. Havmağıt diyen bula biteli ol. Buğalteriya olulum. Akıllım, oturup kına işley turgan urun. Korağın hinalarını açot. Buğalteriya oturup işley turgan urun imiş. Abına min oturmayım. Sen oturmazsın indi o, sen oturmazsın indi. Tuvalet kavasıgır kayaramayım ne? Tik otur, işle. Rahmetli. Hilal anekdotunda. Aha. Hilal anekdotunda teyin bitmeni yine. Time benim ayırlarım time demekten tüş. Hilal. Yarı söyleyeyim, tüş. Yarar var tınlay bu. Tığlağızdan da alay bulgaç. Mene, su boyunda bir zor uğuz yata iken. Yanına bir yaşkına uğuz kilede eyte. Oğuz eyde onda kütüge şul tikli matur tanalar olup kilgenler. Kart uğuz eyte. Git hele, işimle pişirip yermeye, başımla katırıp yermeye. Git var ulan git. Oğuz eyde şul tikli maturlar bir şiberler, stroynilar. Oğuz eyde. Git hele başımla katırma. O tanalarının su uşası kilse, alar üzleri benim yanıma kileler diyen. Alihin. Yaştanalar kötü bu tırahın yani ola. Rahmetli. Kızlar kili gideli. Diyedgine kili gid. Akçut çok iyi. Aktu. Tonalar. Ay, tonalar nasıl olabilirsin mi tonalar? Bilmem. Alo ki? Кто тёлки, а кто корова? Neyse kine. Mındaki tonalar. O ay tonalar ne akşı? Tonalar. Oy. Ama. Bu kvart uğuzda nime işlete be kızlar? Ama сейчас его разденем. Стриптиз устроим. Я не против. Ahunlar. Bestredir. Değmekir.
ittiniz min gayipli. Мен ғайыплы кіші әділіп жүрейім мәней. Отчет деп айттым мен сізге. Шеф күтә деп айттым бітінде. Nurzidan Varakovna min gayipli gafu ittiniz indi. Külüşmek üzere. Onu dikim. Мон камала шикеле, мен гафу деп отыраһың. Мон кала малай булдың мына ген. Начальствоға қарсы сөз айтпайлар, шуны білір. Абына мен айтам. Іштан қылғандар. Іші тұрып қалғам да. Бар-бір айтам. Бірден бір гүл сирәһен. Рәхмәтті ошатыр әлі. Шулай мı, Bey, enişte бұл hini oşatın. Anın үйінде өзінің қуатыны бардыр. Ул бит бында. Ул бит бында түгел. Аныһын белмәйем калган. А, кстати, Рахматуллах Хурматуллович, как зовут вашу жену? Почему-то вы ничего не говорите. Ну, Нина Васильевна. Да ладно. Тиккене ұлтыр. Да ладно, сказали уже. Шайарыштық ішлерге бақыт. İşitmeyeyim. Kimliğin şiratı? Feyyagül. Senin şirat. Hин қойда inen, қойдарда ерінің. Несік мені hine, көрменім екен. Hин тұрған yurttum, hinin uğramdı. Nesik emin, bilmenim iken. Hin тұрған yurttum, hinin uğramdı. Nesik emin, bilmenim iken. Bilmegen ister. Hay dillav, altı kızga bir keyav. Hay dillav, altı kızga bir keyav. Alma turim, almanın tügeregin. Kimler hazır oynayken mehbet tügeregin. Hay dillav, altı kızga bir keyav. Hay dillav, altı kızga bir keyav. Alma turim, almalarının kızılın. Seni sigeşkine bildim. Bu dünyanın kızığın. Hay dillav, altı kızga bir keyav. Hay dillav, altı kızga bir keyav. Alma turim, almalarının yeşilin. Seni simidi buylama. Siyuler mi yeşirin? Hay dillav, altı kızga bir keyav. Hay dillav, Altı kızga bir yigit. Rahmatullah'a sen alıp geleyim hele. Ултыр. Хәзер матриархат заманы бит. Менә, рәхмәти. Шуны асып кайда бар инде. Açılmayı mı lan? Әйе. Telin mi lan aşırga idi? Açtım, dur. Рәхмәт. Şeker yok mu ni? Şeker yok. Ha şeker var. Рахматуллах Хурматуллович, Ay. мне ложку. Nina Vasilyevna. Hazır. Nina Vasilyevna. Ау, Sana kaşık или kovşuk. что-нибудь да дай. Ben sana kaşık kolay bulgaç. Спасибо. Kızlar. Nerse tilisiz?
Şunu hazır yazıp alam da sizge topub berem. Mine ikra. Mine ikra. Так, Gülşire, asitrini, ikra. Temi var. Ay, Fegül. Canım, siganar size. Mine mi? Ay. Mine. Mine. Kiptirilgen film var ona. Nimetli kadar. Gittirilgen fil tonağı. No, şimdi yok fil tonağı. Мне ананас. Ananas, anabas, anadas. Hadişe. Ev. Sigalarsa. Mine bir nemelle gerekmey. Ay dindi. Mine şokolat. Kızlar, bu da kızga da ayken aybirigizni tabirga tırışırmın. Razali kızıma şokolat hazır. Yaşka şaka sulayım de. Onun bir sami şokolat aşıy turgan vakit. Ey rahmetullah ağay. Şul katım hine dur rahmetinde. Bizi eyni hürmetlenin. Onun için kızlar nimeşe teydikken rahmetçinin? Derecehin kütereyim. Dereceyen kutereyim. Ey sol, ey sol. Kader inin derecen. Kutereyim kader. Bizim yine kurkan mı ne? Bir kurkan üstü gülüm. Kader inen soldan işleyler. Razaliya, muzika. Kadir kuya. Koya gel. Tutur katarım. Haydi. Выше, поднимайте. Выше, поднимайте. Выше поднимайте. Kızlarının vastoşliği, şerif yuvun diygende kindikleri vururga tiyiş. Gülsire, başlanık mı? Başladık haydi. Haydi. İyi başlıyor. Hava! Hay na na hay na 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 hay na na hay na na hay na na hay na Vay nana. Razaliye, nişap müzik tuktadı o. Nime Rahmetullah Hürmetullah ver. Bizning bit abet vaqtini o'zidan barakalla. Şeyşeriz. Bir de seyiskenге okşamagan bit. Hürmet bul habel dit restoran tugel. Elle nime işleygen. Restoran işlerge bulduk indi. O akşam restoranga gitmeges, bunda utkarga bulduk. Gülsire nasibime. Hiç uyda gitsin üstügüdge. Bit kup Allah'ın. Ku bitip alam. Senki kuterre alam. Nime şeyhükken. Yetti. Benim tüyüm yerim bitti. Vallahi kaldırırga yoranmay. Nime şeyhedi zul. Hay Allah. Rahmetullah Hürmetullah. Minen kabinetka iyi güvene.
Туағай. Осырашқан қан түйкілем. Апайдар, неме шлейбі дейді? Іләға бит рахмет Туағайға. А что такого? У нас обеденный перерыв. Ey, yüreğinde şunda. Keşke aşağıda yeskenim. Hadi. Ты тоже инде. Причем мен тоже мында. Все время пререкайся, нужно тебе в раковине. Аптыратма. Hadi başımıza yüreğinde şunda aptırata. И что? Все гордо норга. А вы видите? Это, бисмилла, бисмилла. Сама вешайся на мужчин. Кремлin boyuna atılırken emin var hele ha? Хурматулла Рахматуллович, тебя не мужчина, что ли? Ehin, künleşen padruşkada. Более надо. Belki minanı o yaratamdır. Şulayda arttırıp yivereyim. Yoratkanınızı bütün öyle hilirge kiymegen. Dikine otur hele. Yanımda güdürüp, heni kavuk benim üyümde muzukum yok bir. Al gerek he, birem. Tükürmemin heni muzukum abin üstüne gületine. Kızlar. Ehi dikkine oturanda. Әмин рахмет Туағайға әйттім. Nime eytehin? Улар һеҙ булғанда ғына һәйбәт, һеҙ юҡта ыҙғышалар тип әйтәм. Kiminde alkış hele? Iyi, kim ılgışar? Ана бит әллә ниндәй һүҙҙәр әйтеп ташланығыҙ. А ты, саллага, не вмешивайся. Rasaya gittik, bunlar burada tırnağı oturmazsa, eyde. Üstad aksıma bak. Eyde. Ми бит инде, Töre keyfini bitirme, eyde. ми бит инде һеҙ талашмаһын тип кенә әйткәнем дә инде. Biz ılgışmayıp da hüleşiyoruz sulay o. Рахмет Туағай. Ой, Господи! Что? Рахматулла Хурматуллович. Tukta. Kim qaytib kela? Kim qaytib kela? Kızlar. Bitti. Nime bitti? Yaptık. Bitti kızlar, men ketem. Haydi. Пенсияға отправляй. Вам даже 60-та нету. Досрочно отправляют, Ниночка. Kızlar elimden gittik şıfka. Bulay. Eyde. Давайте, шеф. Şıfka kırabitim. Туктағыз. Біз Нұрзида Мүбәрәктің білен шефқа кірдік. Соң енді қазір, соң. Несек алай. Шулай, міне, соң. Менің нашар яқларым болса, қызлар, ғафу етіңіз. Ортабанда мотор шләгіз. Мотор етіп шләгіз, көңілі шләгіз, әрләшмәгіз. Жетті, тұқта. Қазір енді бұл минуттан вақытында ішке келесіз, Йора? вақытында ішлейсіз, Хорошо. вақытында шайыңызды ішесіз, Десер. вақытында қайтып кетесіз. Қойтырбыз. Болды, айда отырық. Өйде іштерге. İşleyin. Meni bir ikkinchi kommunika pishiralar. Aqo'zdan qizlarni oldovi, ishontiruvi jingilga. Kızlar işitmeyeyim, kimlem şiratlı.
Rahmetullah haydıkı. Ya rahmetullah. Bas! Kızım bitti! Seni basım aslanım beni basam. Bas kızım bitti! Seni basım aslanım basam. Senin bozkan izlerin yemindekleri basam. Senin bozkan izlerin yemindekleri basam. Hey, ne kırıkız? Kırıkız. Ay. Oyalaşkan bir yılı urunğa. Ay, rahmetullah. Bir rahmetullah yolağanım bittim da. Rahat yaşa dostkayım, bizden ayrılgasta. Rahatını bizsiz yaşağı. Ben ayrılmadım bir. Ayırdılar. Hilap durahım dağı. Şol katın kıdırga buyhunu yaşagan irderde eytirini minde. Eytirgeyini. Nurziden meberakımına. Nişlep hin. Mine uğratkan katındarımdan sıgarıp yiberahım dip eytirge keregini. Kurkak hin. Minen kostun hin minen. Bileminde minen kostun. Ya, havmu. Oğul ne kalamat isti baval. Nişe mine tevlikne tevgosturaşabın, hin mine kulыңды birip meteşehin. Kalem normalne. Uzun işi. Ya, havmu. Havma. Kusaklamağında bula biteli ol. Kuşakladın bittiğinde kuşakladın. Bu bit formalnığına. Yok, men bulmagat. Nasar idi meni halim. Yaxşı ti bulayım mene. Ayrılıp sıkıp gitkez. Bulmaga kelip kirdim. Hin yok. Bundağı kusaklatmaydadır. Kuşakladın bittiğinde kuşakladın. Bu bit formalnığına bit olu. Buna tügünde kızlar yanında oynagan bulup rahatlanıp durup kusaklayın men hine. Bunda kurkam. Kimden kurkasın? Udimden kurkam, udimden. Men bit hine yaratam. Hinde bit meni yaratam. Kim aytdı? Nerse? Kim aytdı? Kim? Men tili bit men tili. Tili katındardı irder. Oy yarata bit o. Oy nesi
yarata. Bilemmi, rahmetullah ağay. Feritim David. Eyta turgayны. Ey Gülsire, min bitine şul tili bulganın üstüngeni yaratam ti turgayны bit ul. Yarar min kitayım indi. İşle. Hamdiye'nin akalı fağı, yanı qaralığan sağı. Hamdiye'ge hudeytmegedi, zihni taralığan sağı. Butan kirme. Yine yaraydır bir. Feyagul eyde. Kır. Kadir oşunda işleyim bindi. Ey, akşay mı? Feyagul. Ne oldu? Bana işke geldim. Ey. Nimeler yetmey. Hiç bulmağanğa rahmetullah ağay. Birge ulturhaq bulayı ne bitindi? Bulanır indi. Bana oşunda kurşu üstelde hizden ulturgandı tuyu. Көңілге рәхәт ине. Һез бит бұл дөньяла иң йылы йәнле кеше. Бына шуның өсендә яратам бит мин һезне. Үзең шундай акыллы матур булгангадыр о. Үзең шулай. Менә кемдер кем аны күрмәй икән бу матурлыкны, бу шибәрлекне күрмәй икән. Ул тамам ахмак, уттын агашы. Менә мин сиңа сер генә дип әйтәм. Менә безнең хатын-кызлар арасында иң шибәре, иң матуры син. Валлахи. Менә тор әле, бас әле. Ниңә? Бас. Менә кара әле. Башыңны бая карак бар. Юк, бая карак. Менә алай түгел, менә бая карак. Менә баскына, вот, башылай, елмайып берсәң, о, синдән дә матуррак, шибәррәк хатын юк бит дөньяда. Рәхмәтуллағай. Миңә бит инде 50 yaşta buldu, kiyevga sığırga tügül bit, matırlıktan keregile yok. 50 yaş deyip etme, ne de 50 yaş? 40 deyip et, 40 bitmene, 40 deyip et. 40 yaşta bitini hatın kızın iң matur, iң təmli, şeşke kübük atkan şakları bit. Rahmetullah ağay. Seske atudan ne fayda, yemişi bulmağız. Buna min hinge bir neme etem, asıllanmazsınız mı? Yok, Fegül yaşalanmıyor. İrim minen 20 yıldan artık birge yaşayız. Balabız yok. Bile. Tuktali. Koydan bilehin. Min bit bu turala bir kim geleykenim yok. Isınaptı rahmetullah'ay. Koydan bilehin. Min bit kişiye kirihinse, minin 2 balam var tip hüylep yürüyüm. Hatın kızın gözünde yazılgan bit o Fegül. Hatın kız aldadım deyip uylasa da aldayamay. Yaray. Hüyley başlağız, hüylep bitireyim indi. Esimdeki sirlerimde kimge bulhala hüylegim kile. Yaratıp sıktım min kiyevge. Ağıl yaratkandır mı? Yoktur mu? Yaratam tigen hüdün işitmenim. Ağıdım neyesin yaratkanmındır? Esmey, tortmay, hügün eyle bilmey. Şul yağı bilen aldırgandır indi. Tik onu yarattıra olmanın. Üylenirge kerek bulgan üsün güne üylengen iken şul. Nişiginde olay. Bana şulay etip nisseme yıl birge ömür itebin. Balabız bulha, belki onun da küngülü irigen bulur inin. Min üzgelendim. Ağının itile gitmeni şekilli. 15 yıl ömür ikkenden hon bul mine eydi. Hinin bala tapmağın heybet buldu ali. Uzun şekilli. Yemek bala tapıp bakıtı biteririkti. Ahmak. Tırıskın eydi rahmetullah'ı. Yılmayıp eydi. Bana şu hüzleri minin
başımdı. Boğma tıkır halge barıp gidem. Tukta, Feygül, tukta. Allah saklasın, tövbe. Bu bit senin gözlerin Feygül. Жылауышың түгіл бит bu gözlerin senin, yılmayı için, külü için yine yaratılgan bit senin gözlerin Feygül. Gafı tigit meni. Ellen ider hüle bitirdim. Rahmetullah gay, zinhar menin bunda hülegenderdi birevgele eyte kurmagın. Yok. Toşlamagız bizi. Koytığız üzümüzge. Toşlamagız. Koytlar bunu Allah derse. Tanışlan canım kayın. Tanışlan. Aşığı udar urman, mühabbetim buran, ilay inip adaştım. Rahmetullah Hırmatullah'viç. Hadişe, İsen mi Hadişe? Hadişe, İsen mi? Hayda, İn kadırlı orun, in kadırlı kişiye, in turda. Hüleşe hüden partigen inige. Ye. Var. Havanı telgirmegen. Nesleğin eşlisin desin. Oy, min bit bütünlüğü hazır itençe koşamayı başladım. İşte varımın da Hadişe, oşaktır hali diye buyluyum. Hadişe. Hadi bit, temli edip dirip oşarga yaratağım. Emin, kup edip beşererge yaratam. Minin üzülmegine, kupmegine geregindi. Mine, elde hez boralli. Oşağıd gelme, oşağıd. Başım. Sul tiklim tam ne Hadişe? Sul tiklim tam ne? Hadişe. Haydaysın, hadi. Hala gittim. Sığam. Nişap, süreşin indi. Nime durağında hüleşevi dindi. Süreşirken süt bitken mi niye? Otur. Dur. No, turmuşlarım nişe? Turmuşlarım yok bitminin rahmetullah, hürmetullah. Ne söylüyor? Rahmetullah işte beytem de koyamaydı. Min bit gülsürekuk rahmeti tipkine tamam. Nişreye beydel misin? Kilişmeyi bit. Gülşirege kilişse mi? Ala kilişmeyindi. Hez bit. Bala sakat tügül deyindi. Ey Hadişe, sen bana ikinci yaktan kora. Sen bir grek seriyoz ne bitsin? Bir grek seriyoz ne? Min külüp koray olmayım şu. Yaşav kazak tügül. Buna koya bir de ukrep ilayım kile.
Юатусы булмагас, иламайым. Түгел. Миңа күп яш бит инде. Һаман да яңгыз. Яңгызлык бәхет түгел инде. Яңгызлык бәхет түгел инде. Ансы шулай инде. Шулай да, ничек алай килеп чыкты соң? Син бит шундай шибәрсең, матурсың. Менә бит инде, менә син алып килгән ризыкларны ашап та туярлык түгел бит. Менә Рәхмәтулла, хөрмәт. сиңа сер генә дип әйтәм, сер генә. Менә монда булган хатын-кызлар арасында иң шибәре, иң матуры син, вәлләхи, менә вәлләхи. Бына ана шулар харап итте инде мине. Хойландым бит мин. Ышрады дип әйттең бит, андый кеше булды. Күңелгә ятманы, күңелгә охшаганын яратырга һуң инде. Яратырга бер кашан да соң түгел ул. Осраны. Тик ул мөхәббәт түгелдер, хөрмәт итү генәлер. Менә мәхәббәт, ярату, шул хөрмәт итүдән башланадыр ул. Кем белә инде? Минең яшьтә хәзер яратам, һөям дип йөрү килешмә инде. Менә Рәхмәтулла, хөрмәтле. Әйтегез әле. Менә һәр вакыт шаян һүзләр һөйләйһегез, уен көлке. Һеҙҙең күңелһеҙ ваҡыттарығыҙ булғалаймы? Бына һеҙгә ҡарап торһаң, һеҙ һәр ваҡыт көлдөрәһегеҙ. Бер ҡайғығыҙ ҙа юҡ кеүек бит һеҙҙең. Миндә кеше баласы. Ғүмер бирелгән бит. Нәрсә итәсең инде? Барыбер ауыр булса да, ничек булса да көлөргә кирәк, йылмайырга кирәк, ауыр булса да. Тормош ауыр бит. Тормышта авырайтсаң авырая инде, авырайтсаң авырая. Менә кемгә җиңел? Менә Фәйүлгә җиңелме? Гөлширәгә җиңелме? Нина Васильевнага җиңелме? Кемгә җиңел? Менә син күк-күкрәгәнен ишеткәнең бармы? Бар. Яшен яшьләгәнен күргәнең бармы? Бар инде. Алай булса тыңла. Менә болытлар күктә җыела, күп итеп җыела. Яшен яшьли, күк-күкри дә коеп ямгыр ява. Менә шул ямгыр болытларның күз яше. Күк-күкрәү ул табигатьнең кычкырып көлүе. Менә шулай күктә җыелган болытлар сыйыша алмаган вакытында күк-күкрәп, яшен-яшнәп, ямгыр коеп ява. Шулай булмаса, җыелган кайгысыннан ул болытлар әллә качан шартларлар иде. Син аңлыйсыңмы шуны җаным? Һеҙ һәр ваҡыт дөрөҫ һөйләйһегеҙ. Әммә былар барыһы ла әкиәт. Тормош бит әкиәт түгел. Тырып. Менә син көн сайын миңа тәмле ризыклар алып киләсең. Шул әкиәт түгелме ни? Менә мин сиңа сөйләйем, син мине тыңлайсың. Шул әкиәт түгелме ни? Менә телисең, мин сиңа хәзер маймыл булам. Уйлайсың инде, бу дурак бар бабай, 60 яшьлек бабай нәрсә эшләгәнен белмәй дип уйлыйсыңмы? Һеҙгә 60 түгел әле. 59 яшьтә 11 ай, 3 азна, 2 көн. Алай булгач, мин синең өчен менә дигән кияү егете булып чыгам бит, Хәдишә. Һуңланыгыз шул. Һуңлап кына асраныгыз. Барыбер мин бәхетле. Рәхмәтулла Хөрмәтуллович, һеҙгә бер һорауым бар. Менә ошонда, һеҙҙең бүлмәгеҙгә, менә ошонда бер өҫтәл ҡуйып,
Hedin irgegizge inip oturham. Mümkün mü? Mine artık berni de kerekmey. Eyye. Yok. Hindi mesleğe gidiyor. Gün hayınçım oşlarga taşı yıkattı. İyileştirmeksin ulan mı? Hatice. Hadize. Тишина! Житте! Булка! Сколько можно? Хватит! Şurayı uzalda bulabilen mi yani olur Rahmetullah. Bilem! Min mında bit yumuş bilen ne kırgayını. Haydi moşunu! Onda Razali'ye gel. Razali'ye gel. Razali'ye gel. Hesap bulgan. Hıyga yigit de sıltıratmay. Amin mında prişom! Kalkıtı ne pričom? Bu bitini atay uğruna kuraleyindi. Ağzından sıkkan her bir hüzü bit yıldızay bulup karaptır ha. Uğa bitel bilgrek gittim balahı. Şunu anla. Girdon balası ekanini bilem. Bilem. Uğay, işley. Yigit'e nişap şoltratmay. Elde budurmagan biteli ol. Yigit'e nişap şoltratmay. 2 gün şoltratmay. Puh, 2 gün. 2 günler sağ ol. Puh, bar hele çıkıp git şoltratır hele. Bu bit. Mini bilen hini bak bitgagna edi ol. Oğa bit un higizgen yaş biteli udun bile. Korali hazır mindaştaşlarga tiyişme ne? Şıltıratırgan mına numarını da getirdim mına. Şıltırat. Ağzın nişap şoltratmısın. Min bit katın kız. Mine yaramay. Biz bit katın kızlar. Hüleşe başlayaq. Kıskıra başlayırız. Kıskıran katın kızı kim yaratın indi? Ula eteli şunu. Bir hele yaratmay. Şıltırat. İsmi nişi? Hayır. Alo? Ha, isen misiniz? Rahmetullah abayınız bula? Ayy. Hazır anlarsınız, bilirsiniz. Siz bizde mene Razali isimli kızını bilesiz mi? Bizden buğaltiyeride işleyin. Ayy, şul tikli matur şiber, akıllı kız. Ayy, işitkeniniz, kurganiniz var. Ayy, tanış, bilesiz mi? Ayy, bik yakşı. Timur bir tane isim. Bik matur isim. Ayy. Min kim bulam mı? Min Rahmetullah abayınız bulam. Ayy. Razali üçün bik yakın kişi, etisi uğruna kolgan kişi bulam. Ayy. Timur oğlum, tıngla. Mine olay bitinde yaramaz. Hatın kız indi birinci bulup şoltıratmaz. Külme. Timur tıngla. Mine telefonuna yok. Razali birmedi, uzun arı sorab aldım. Ayy. Tıngla külme Timur. Mine bittiğinde külsen, kız balanın göz yaşından korkurga gerek Timur. Ayy. Rencitirge yaramay. Yok. Koralı sin şoltırat hele. Birinci bulup şoltırat. Erleşken siz iken, uçraşığızda, ortak dil tabışığızda matur edip yaşayıp gittiniz. Hatın kızlar bitolar skripka gibi. Skripka kılı gibi. Hani günde kuyletirge gerek. Günde. Kuyletmesen ellendi eşit tavuşlar çığa barışlar. Ayy, dürüstünü aytam mine. Külme, dürüstünü aytam. Yarın indi yigit bol, söyleştik mi? Hatın kızını birinci şoltara tutturmaz. Söyleştik, молодец, все, yigit ikensin. Davay, paka, молодец, davay paka Timur. Mine söyleştik. Oy Rahmetullah. Bir nur rahmet indi. Eldeyim barali. Hiç edimejlerin iken ola. Buna bir kızım deydi. Nişap şulu Rahmetullah ağayın da üyge seyge sakırmayın tibeyde. Emin kurkam. Çünkü sigara biberi almaz bitip kurkam.
Шылтыратты. Әйтті мен чылтырата ул дейіп. Алы бар оп құсақыла. Рахмет туағын. Sürtme. Рахматуллағай, рахмет инде еңе. Мына бетінде, мына бет қатын қыздар шулай бетінде, шаяртырға яратабыз бетінде. Ғайыбым көп инде, көп өйләнім дә инде. Неме эшләйін, біз қатын қызырға неме етмейін. Бізге егіттер етмей бет ол. Егітті біләһің ме, егіттер етмей. Қазір енді көп өйләнем, ғайыбым көп, қазір құса қатырмасың да енді бет. Шулай ма, ярар. Sen meni bütünley oyunçuk itip ettin. Әлбетте. Рәхәтләнеп ойна. Мына балалар да бит яраткан уенчыктары белән генә рәхәтләнеп генә уйнайдар. Рәхмәт ди. Һин дә уйна. Рәхәтләнеп уйна. Tuş bunu. Oh. Tuş çıkıp git. Çıkıp git var. Esen bulmasın. Sıkıp gitem hakana sakın bidin. Var çıkıp git. Sihine daralığan sağı. Çıkıp git kızım bulmasın. Başka kirme. Alo, Kugerçinim. Yok, tavuşuma bir nesne de bulmadı. Yok, tavuşuma bir nesne de bulmadı. Kellerin işi Kugerçinim. Kitabını oku bittin mi? Matur mu? İsketkeş matur yazışı. Min de rahatlarını okudum. Nerse? Şiir yazdın mı? İyi canı kayın. Okup kursetele tırmayayım. Oku. Şu tikli matur şiir yazgansın bir canım. Şu tikli matur şiir yazgansın bir. Daha da yaz. Kum itip yaz. Nasıl işlerimiz? Kitap itip çıkarırız. Min de Şakire'nin iri bulup kuanıp, şatlanıp, gururlanıp yürürmün. Yaz. Koytam. Tuttur. Ya koytam. Anda nina tura. Bir de marka, bir de yurdana korkup tura. Ayda in. Vallahi bol katı. Bileminde, min kitirmen ol. Только rahmatullah başka niye turroğaç. Bileminde hedi kadatları gidi meriyelerden. Tatar başka irdarın elektriğine turalar. Tatar yerlerinde meriyeler kurheler mi?
Білемін де. Біз матурлар. Да, Рахматулла бай. Мен білем, почему Гуля вас обнимает. Потому что она вампир. Ваш жизненный сок вытягивает. Поэтому она такая веселая. А ол сізге ұқсай ма? Окшой. Все вы мне нравитесь, всех я вас люблю. Әхін ешеп менің мінен русса сөйлешегір. Сіз менің мінен татарса сөйлешегір. Мен бит башқұрт татар тілін яратам. Менің ирим де татар болғаныны. Ол сөйлешкенде мені прям раздражал. А как будет раздражал? Раздражал. Она, ничек была, вот, меня шла и была раздражал. Ашуына кетірді ола. Вот, асуды келтірейіні. Менің да, я думала, какой грубый язык. Вот хет сөйлешкенде, олай түгел. Прям слух ласкает. Слова такие же, как и вы. Мягкие, юмшак. А когда прикоснетесь, приятно к телу, тепло. А ваше объятие прям кусакка инеге келе. Откуда у вас такая положительная энергия? Өзіге шундай мотор ақыллы болған қадыр, Нина Васильевна. Мына өзігізге ғана сіргін әдеп айтам, Нина Васильевна. Мұнда болған қатын қызлар арасында ең моторы, ең шибәрі сен, валлахи. Ең бәхетті, наверное. Өзім білем. Впрочем, я не такая уж стерва. Ну что вы, кто вам сказал? Yok, стерва түгел, валлахи сен ең моторы, ең шибәрі сен. Ең бәхетті, наверное. Олай деме. Бәхетіне бит аны өлшәуге салып, өлшәп болмай. А может быть. Мына мен 4 мәртебе күйеуге сықтым. Первый раз сықтым. Яраттым. 2 ел бойына душа в душу жили. А потом начал эсерге. Эсе, хуғыша. Менегіне түгел. Балаларымды тұқманы. Ойрылдым, конечно. А второй раз сықтым. Такая же история. А в 3-й раз мен сықтым татарға. Татар же мало пьющий народ, да? Мало пьющий народ татарлар. Ага, мало пьющий народ. Если б Итере под трамвай попал, царствие ему небесное. А 4-й раз я вышел за еврея. Абсолютно трезвый, умный, рассудительный народ. А мне попался такой экземпляр. Пьяница. 4 илден 3 балам бар. Как их уберечь от этого? И вот я зашла к вам в любви объясниться. Объяснилась, называется. А вы говорите, что вы старый. Скажите, Ниночка, выходи за меня замуж. А я побежала бы. Шиттен қарағанда ғана шулай ол, Ниночка. Шиттен ғана қарағанда шулай, Ниночка. Ой, Рахматулла Рахматуллович, вот вас выгнали из нашего кабинета. Так тоскливо стало. Қойтығыз өдебетге. Қойтығыз. А мы этакий кымру уговорим. Честное слово. Рахматулла Хурматуллович,
Мавзолейда ятқан көкһеҙ. Сират тороп керәләр. Нишләтим соң? Нишләтим соң? Нурзида Мөбәрәковна, ничә еллар бергә эшләдек бит инде, өйрәнгәннәр, ияләшкәннәр. Ияләшү генә микән ул? Хөкемле һөйәргегеҙ бар күрәһең, Рәхмәтулла Хөрмәтуллович. Кем аны белә инде, Нурзида Мөбәрәковна? Алар бит яратуга мохтажлар. Эшли, мин сезне дә яратырмын. Бу бит эш урыны, эш бүлмәһе. Уның үзенең тәртибе булырга тиеш. Нимә һөйләйһегеҙ һеҙ? Ну, монда бит эш бүлмәсе, төрмә түгел бит, монда преступниклар утырмый. Дөрөҫ әйтәһегеҙ. Преступниклар утырмай. Әммә ләкин, Рәхмәтулла Хөрмәтуллович, һуң был бит комедия театры ла түгел. Бухгалтерия бит был. Бухгалтерия. Ну, бухгалтерия бар, бухгалтерия. Кызлар бит үзләренең эшләрен эшлиләр. Мин дә алардан калышмыйм менә. Рәхмәтулла Хөрмәтуллович, дөрөҫ аңлағыҙ мине. Мына һеҙ бит инде хәҙер йәш түгелһегеҙ, өлкән йәштәһегеҙ. Мына шул ҡыҙлар бит һеҙҙе уйынсыҡ урынына уйнаталар. Уйнатсыннар, миңә бит аннан зыяны юҡ бит. Уйнатсыннар. Нисек инде уйнатһындар? Ой, Нурзида Мөбәрәковна, сез бигерәк серьезный, бигерәк. Рәхмәтулла Хөрмәтуллович, һеҙ миңә гел шулайтып ҡарайһығыҙ мине уҫал итеп. Бәлки, мин дә теге һеҙҙең ҡыҙҙарығыҙ кеүек һеҙгә һоҡланып ҡарайымдыр. Бер ҙә оҡшамаған, Нурзида Мөбәрәковна, сез бигерәк скромный, серьезный. Менә Нурзида Мөбәрәковна, сезгә үзегезгә генә әйтәм, менә безнең хатын-ҡызлар арасында иң шибәре, иң матуры син, Ләләхи. Юҡ, минең бер ваҡытта ла матур силәр булғаным юҡ. Нурзида Мөбәрәковна, менә телисезме, мин сезгә хәзер бер мәзәк сөйләйм. Юҡ, мин мәҙәк яратмайым. Анекдот Яратмайым. Нурзида Мөбәрәковна, тыңлағыз, кичкене көтү ҡайтып килә. Көтү, зур ғына сыйыр ҡапҡа төбөнә килгәндә, ҡапҡа астында бәләкәй генә песәй баласы ултыра, зур мыйыҡлары белән. Сыйыр әйтә: "Оят түгелме сиңә? Шундай бәләкәй булып, шундай зур мыйыҡлар үстереп ултырасың" дигән. Песәй баласы әйтә: "Сыйыр, син үзеңә ҡара. Мына ундай мимилар үстергәнсең дә, лифчик кергән отҡансың." Шәбә! Нурзида Мөбәрәковна, шәбә! Рәхмәтулла Хөрмәтуллович! Бына һеҙҙең ғүмерегеҙ, тормошоғоҙ бер ҙә мәҙәк һөйләп йөрөй торған түгел. Бәлки ҡыҙыҡтыр. Әммә ләкин, мына, мин һеҙҙең бер туғанығыҙ менән бер йортта йәшәйем. Бына һеҙ 15 йыл инде үҙегеҙҙең паралич һуҡҡан ауырыу ҡатынығыҙҙы тәрбиәләйһегеҙ. Бына эшкә килеп, бер ваҡытта ла бында уның тураһында һөйләгәнегеҙ юҡ. Һеҙҙең ауыҙығыҙҙа көлкө, мәҙәк, анекдот. Нурзида Мөбәрәковна, бу әйткән сүзләрегеҙ сезнең зур хата булды. Бәлки сезгә аны сыр дип кенә дип әйткәннәрдер. Нишләп аны башҡаларға сөйләп йөрөйсез? Кемнең нинди эше бар минем тормошомда? Нурзида Мөбәрәковна? Зинһар, үтенеп сорыйм, бер кемгә дә башҡа аны әйтмәгеҙ, бер кемгә дә сөйләмәгеҙ. Сезнең тормошығыҙ яҡшылыҡтан ғына торамыни? Сезнекеме яҡшылыҡтан торамыни? Ҡайғы уртаҡлашып йөргәнше, шатлыҡ уртаҡлашып йөрөүе күңелерәк бит, Нурзида Мөбәрәковна. Ғәфү итегеҙ мине, зинһар, Рәхмәтулла Хөрмәтуллович.
Артығын höylәп ташланым ахыры. Зинһар, Рәхмәтулла Хөрмәтуллович, мине гафу итегез инде, зинһар. Зинһар, үтенеп һорайым һездән. Рәхмәтулла Хөрмәтуллович, мине зинһар гафу итегез инде. Артығын höйләнем, гафу итегез. Нимәгә гафу үтенәйем? Нишләп гафу үтенә ул? Нимә булды? Мине сездән айырганга. Айырып кына караһын. Ишекте бикләһә, тәҙрәнән керә бит, шулай бит кызлар. Шулай. Әйе. Рәхмәтуллагай, ниңә кәефһеҙ ултыраһығыҙ? Шаяртҡан. Бик озак кірмей тұрдығыз шул. Бик озак кірмәдіңіз шул. Рәхмәтуллагай, бына һин әйтәһең, минән көләһегеҙ тип әйтәһең. Беҙ бер дә көлмәйбеҙ. Һине ысынлап яратҡанға ғына шулай тип әйтәбеҙ бит беҙ. Эйе. Шулай. Йәнәғәт, мин әле шефтан. Рәхмәтулла Хөрмәтуллович, һеҙгә үҙегеҙҙең кабинетығыҙға, үҙегеҙҙең отделығыҙға ҡайтырға рөхсәт. Рәхмәтуллагай, кире ҡайта беҙгә. Рәхмәт, Рузида Мөбәрәковна. Ох, үҙебеҙҙең баш бухгалтер. А вы никакая и никакая. Рәхмәтулла Хөрмәтуллович, бына һин әйтә, бына Аллаһ Тәғәлә бит инде әйтә бит инде бына. Ни эшләп бына Аллаһ Тәғәлә әйтә, ни эшләп ошо һеҙҙең күңелегеҙгә шундай күп хис һалдым тип әйтә. Ибет. Беҙҙең аның яртыһылай бит әле сарыф ителмәгән беҙҙә. Беҙ бит һине яратабыҙ. Һин дә бит беҙҙе яратаһың. Эйе. Шулай. Эх, жан кисәкләрем, сезне бит яратмаска мөмкин түгел. Hörmət dostlar, şun күбірлән sizden isimden zor etip rəhmət bildirəm şu bik motor akışarlar. Şunat aytam, Galim bilen 30 yıldan artık birge işlep, indi bugün aktörski masтерствосын sahnede bana birinci tapıp gördüm. Rəhmət sizin. Rəhmət. Алты қызға бір кияу исемлі спектаклін тәқдим еттік. Табло елға халық театры. Біздің дауыс операторы Ильдар Рафиков.
kızımız Розалия Гүлдар Ғұбайдуллина. Хадиса Зәйтүнә Буранбаева. Ғаягүл Мөнирә Тухватуллина. Нина Тәскирә Илмөхәмәтова. Гөлсирә Башқұртстанның атқаданған мәдәниет хезмәткәре Миңзәлә Рахметулла Хурматуллович Башқұртстанның атқаданған мәдәниет хезмәткәре Ғалим Диньябулатов. Bosh buxgalterimiz Nurjida Muborakovna. Spektaklning rejissyori Nazlı Yılgay ismli Xalq teatrining yetakchisi Fayma Akyol. Bugün bizden kışkı halkın kişilerde bizden hedden kumuldarıgırga ilham minutları etken Rayon Medeniyet bule gitken Rayon Medeniyet yurtunun Nazlı Yılgay tiyatr kollektivine ihlas kumuldan hedden bizden Kuversin Rayonu Tamaşasıları isminen Murat Ağulu Tamaşasıları isminen hedge ihlas kumuldan rahmet hedlerin gitkirebet. Kilesekte hedge gaile iminligi. İlhamlı minutlar, icadi umutlar, selametlik yıldaş bulgan. Hem elbette bizim kilesekte tağında şu Rayonumuz Medeniyet Yurtu'nun sahnelerinde tağında yanından yana obrazlar menen, yanından yana spektakllar, piyesalarla bizim tamaşaslarını hündürüp dururdu diyen tilekte kalabız. Hem ergenle bu yapırlamana memnuniyarım. Haydi kızlar, haydi. Закрываем! Яп. Dur, basıp dur. Yok. От меня. Ладно, спасибо. Kadına eğitirken tamam.